U 2015. godini irska ekonomija je porasla za neverovatnih 25%. Za samo kratkih 12 mjeseci postigla je više nego što je uradila za prethodnih 12 godina. Ukratko, ovo se ne dešava. Ovo je jedna anomalija koja će uništiti Irsku. Svetski prosjek te godine je bio 3,1%, pa čak i Kina i Indija imaju 7% rast. Ali ovo nije prvi put da se ovo desilo Irskoj. 6 godina kasnije, u 2021. godini, ova zemlja je povećala svoju ekonomiju za 14%. Kako? Da li je moguće da su Irci toliko inovativni i da toliko bolje i brže rade od svih? Kako je moguće da je ova zemlja jedna od najbogatijih u svetu srazmjerno svojoj populaciji? Zemlja koja je u 14. veku izmislila viski i u narednih 300 godina nije ništa radila sem družbe u irskom pubu. Kako može jedna zemlja od pijanih godina da postane keltski tigar? Prije 30 godina Irska je bila ispod prosjeka Europske unije, a danas je više puta bogatija. Irska ekonomija, najblaže rečeno, je jedna dobro prezentovana iluzija koja je osmišljena kroz jako dobre političke poteze. Da bi razumeli ove poteze irske vlade, moramo da krenemo od 1980. I da olakšamo ovu epizodu, analizirat ćemo uporedno Apple kompaniju. Irska u ovim godinama nije bila ekonomski dobra zemlja za život. Imali su ekonomskih poteškoća. Upravo u ovim godinama irska vlada se agresivno okrenula strategiji davanja poreskih olakšica za velike korporacije. Ove olakšice su davale velikim kompanijama mogućnost da imaju veoma umanjen porez u odnosu na sve zemlje u svetu. Kompanija Apple prišla je irskoj vladi i ponudila da prebaci svoju intelektualnu svojinu u Dublin. U to vreme nezaposlenost u Irskoj je bila 25%. Njima su bili potrebni investitori. I u tom očajnom momentu oni su prihvatili da naplaćuju samo 2% poreza kompaniji Apple. Apple kompanija je prihvatila saradnju sa irskom vladom i obećala da će plaćati svetski prihod svoje kompanije irskoj vladi. Iako 2% ne zvuči mnogo, ali Irci su išli filozofijom. Bolje vravac u rukama nego golub na grani. Ali imao je jedan mali problem. Zakon za ovakav poduhvat nije postojao u momentu kada je ovaj dogovor sastavljen. Irska vlada je preko noći sastavila novi zakon. Mnogi građani nisu bili ni obavešteni za ovako nešto, jer ih irska vlada nije obavestila. Za ovo se saznalo godinama kasnije. I tako je jedna kompanija napisala svoj zakon u ovoj zemlji. Kako je moguće da jedna kompanija bude osnovana u jednoj zemlji, ima duh te zemlje, ali na kraju dana plaća porez u nekoj sasvim trećoj zemlji? Ovo je jednostavno ako znaš sljedeće dve reči. Intelektualna svojina. Nije bitno gdje je kompanija napravljena, bitno je u kojoj zemlji na svetu je registrovana intelektualna svojina. U drugim rečima, Apple kompanija je napravila sestrinsku kompaniju u Irskoj i prebacila svu svoju intelektualnu svojinu tamo. Kada Apple u Njemačkoj proda telefon za 100 evra, Apple u Njemačkoj mora da plati Apple Irska za 98 evra, što koristi intelektualnu svojinu. I onda ovih 98 evra se oporezuje po irskim zakonima. Ali tu ima jedan mali malecni problem. Irski korporativni porez je 12,5%. Da bi ovo Apple kompanija anulirala, ona izvozi svoje patente u Bermudu. Ali Irska ima dodatan porez na Bermudu, oko 20%, jer Bermuda je poznato mesto gdje je porez skoro ne postoji. Komplikovano, zar ne? Ajmo sada od početka lijepo da objasnimo nešto komplikovano na jednostavan način. Apple ima mnogo sestrinskih kompanija na svetu. Ali za ovaj primjer ćemo dodati jednu sestrinsku kompaniju u Nizozemskoj i još jednu kompaniju u Irskoj, koju ćemo zvati Irska 2. I formula za minimalan porez je sljedeća. Ulaziš u njemački Apple, kupiš telefon, Apple Njemačka kaže mi nemamo intelektualna prava i uzeli smo od Apple Irska 2 i onda plati prava. Irska 2 kaže mi nemamo prava na ovo, mi smo ovo pozajmili od kompanije u Nizozemskoj i plati prava. Nizozemska kompanija kaže mi nemamo prava na ovaj proizvod, mi smo pozajmili ovo od Irska 1 i plate za prava. I ovo se sve vrati Apple Irska 1. I onda Irska kompanija 1 kaže da se odluke prave na Bermudi i da se tamo sve odlučuje i tamo plati porez, gdje je korporativna taksa oko 0,5%. I tada, evo formule koje je Apple kompanija napravila. Ova strategija se zove sandvič sa duplim Ircem i Nizozemskom. Ovo nije jedina kompanija koja je ovo uradila. Google, Facebook, Microsoft su isto uradili. I naravno još mnogo velikih kompanija koje nisu tako poznate su isto ovo radile. Ovo omogućava kompanijama da umjesto 12 do 35% plaćaju samo porez od 0,5%. I ovo je legalno. Kako ovo utiče na zemlju kao što je Irska i koje benefite imaju od ovoga? Sjećaš se kada sam rekao da u 2015. godini irska ekonomija je povećana za 25%. To je zato što je mnogo kompanija prebacilo svoju intelektualnu svojinu u ovu zemlju. Ovaj rast je bio samo na papiru i pored toga ove kompanije plaćaju 2% poreza u ovoj zemlji, što znači da je Irska tax haven ili na našem jeziku raj za porez.
Koje efekte ovo ima na stanovništvo? Efekti su ti da upumpavanje novca od stranih kompanija u ekonomiju uništava društvo u Irskoj. Sada bi se neko zapitao, pa zar više novca nije bolje? Jeste kada cijelo društvo zarađuje, ali u ovom slučaju strane kompanije zarađuju i samo plaćaju mali porez u ovoj zemlji, a građani Irske ne dobijaju platu od ovih kompanija. I zbog tog razloga cena kvadrata u Irskoj je za 15 godina 3 puta veća. Inflacija je sve veća i veća, plus da dodamo na to imigraciju koja također guši irsku ekonomiju. Sve u svemu ova zemlja ima benefite sada, veći budžet i socijalni program, ali za deceniju ili dve ovaj model ponašanja će uništiti irsko društvo. Sa Irskom će se isto desiti kao sa Španijom tokom svoje imperije. Španija je uzimala zlato iz celog sveta i bila je najbogatije društvo u tom vremenu. Industrija Španije je nestala, svi su postali plemići i trgovci. A kada je zlato istrošeno, a industrijski poslovi zaboravljeni kako se rade, Španska imperija je bankrotirala i tada se raspala. Upumpavanje novca u ekonomiju bez prave proizvodne vrednosti je uvek pogubno za bilo koju zemlju i to nam istorija priča kroz događaje.